हिला हिला छसोया नुगले है बिना धका संत जी ये के धुना जीना छ ये काचना नुगले चोवे धुना नुगले स्वा वे काचना ओ हिला हिला छसोया नुगले है बिना धका नेवा संगीत खेले या कोही बेबे ज्याचो मम्मी सामी हालामी रत्नसभा महर्जन बेस रेकर्डिङ स्टुडियो ताजले नुगुजो मे छपु रेकर्डिङ यागुडु अस्ट्रेलिया न झायदीमा भाजु श्रेन मान साकेना प नुगुजो मे रेकर्डिङ यागु ख नुगा दुनिया खोजी लिखा बोया चोने चाहे जिगो जीवन चलता है सोया चोने नुगा दुनिया खोजी लिखा बोया चोने चाहे जिगो जीवन चलता है सोया चोने सिरी सिरी सिचु फसे छंगु है न साबुते फिरी सी महला मतिनाया में हाथे नीला नीला छसो नीला नीला छ्यासोया ठोजो मेले शब्द थासा अमृत रत्न साकेन चोयादिगु खसा ले थासा श्रेनमान साकेन तयादिगु ख थौ चाहिँ जिसुरेन मान्दैन नापे ले चिनाते हुन्कुपति मे यही पिस्छु यो कोही न्याइपु हालबले न न्याइपुके हाली खनुका ले भालाउली अमृत रत्न दाइन चयादिउ ख अलि बेकन चयादिगुपति न हाली त न खगो क्या अफु बाला चाहिँ दाइलिसे छपुजुके ख दाइयु चाहिँ एल्बममे प्यावे त्यौ ख छपु नु मेला जुएजुल बालाउ मेजुली दकुसानी नियै उकेना भाइ त न छौ स्टेप धामलका थोङ छपो जो मे भाजु अमृत रत्न साके जी चोइदिउपति मे मेख थोमे चाहिँ जी अथे 20-22 वर्ष नि है लेतै त्यो ख अथे एल्बम लिगार गालम हो आफन थन नेपाल वे बोले छमनि नापा यन्तै जोरी छमनि पुमे रिकर्ड यार गा नेवा मे पेपु याना जी नेपाली मेरो चाहिँ नेपु च्यापुटी रिकर्ड यार हुन्छ तुमे हप्ता रिलिज जी मा सायद थोछो चाहिँ नि मलाई जोमे ख मलाई यो त्यो सम्बन्धी म पछा चाहिँ रोमान्टिक टाइप अफ दी थङने नग्नी बैसा छोपी मिजाउ मिसायो चाहिँ छ चाहिँ रोमान्टिक मेगा र जे चाहिँ जे वो मे चाहिँ गो चाहिँ कन्सेप्ट हिसाबमा चाहिँ ख ले चाहिँ ठ्याक्क वे चाहिँ कठायो जो हो द एकदम बनाए ताडो थोमे गायकको गायक निमेसन न उटिकन चाहिँ मेहनत याना यार जो नि थोमे चाहिँ नि समग्र रूपमा धामन लाग्छ बालकै न्याय जो चाहिँ घटा चाहिँ जिन्ता गर्नु गर्छ क्या झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला